зане ки солҳои зиёд сабр кард ва мӯъҷиза дид. Ассалому алайкум азизони дил. баъзан инсон солҳо дуо мекунад, вале ҷавобашро намебинад. солҳо ашк мерезад, вале мушкилиаш боқӣ мемонад. солҳо дари раҳматро мекӯбад, вале гӯё ҳеҷ чиз тағйир намеёбад. дар чунин лаҳзаҳо инсон метавонад фикр кунад, шояд дуои ман қабул намешавад. аммо инсон намедонад ки баъзан ҷавоби дуо дер намеояд, балки дар вақти муносиб мерасад. дар канури як маҳаллаи ором хонае меистод. дар он хона зане бо шавҳараш зиндагӣ мекард. ҳаёти онҳо оддӣ буд. сарвати зиёд надоштанд, аммо солҳои аввали зиндагӣ дилашон пур аз умед буд. танҳо як орзу доштанд. онҳо мехостанд соҳиби фарзанд шаванд. як сол гузашт. баъд соли дуюм, соли сеюм ҳам гузашт. ҳар боре ки дар маҳалла кӯдаке ба дунё меомад, зан бо чеҳраи табассум ба модар муборакбод мегуфт. аммо вақте ба хона бармегашт, табассум аз лабош гум мешуд. шабҳо баъд аз намози хуфтан ду дасташро ба осмон мебардошт. эй парвардигори ман, агар дар ин хоҳиши ман хайр бошад, онро насибам гардон. агар ҳоло вақти он нарасида бошад, ба ман сабр бидеҳ. ӯ ҳеҷ гоҳ ба тақдир шикоят намекард, аммо даруни дилаш месӯхт. баъзе одамон суханони сахт мегуфтанд. чаро то ҳол фарзанд надоред? дигарон маслиҳатҳои гуногун медоданд. баъзеҳо ҳатто ӯро бо нигоҳҳои пур аз раҳм менигаристанд. ҳар як чунин сухан дар дили зан захме мегузошт. шавҳараш низ ғамгин буд. ӯ ҳам фарзанд мехост. аммо ҳар боре ки занро гирён медид, худро нигоҳ медошт. як шаб зан дар торикии хона нишаста буд. ашк аз рухсораш мерехт. шавҳараш назди ӯ омад. чаро гирья мекунӣ? зан ҷавоб надод. пас аз чанд лаҳза гуфт: ман метарсам ки як рӯз аз бисьёр интизор шудан хаста мешавам. шавҳараш оромона гуфт: агар тамоми мардум аз ту рӯ гардонанд, аллоҳ аз ту рӯ намегардонад. ин ҷумла дар дили зан ҷой гирифт. аз ҳамон рӯз ӯ тасмим гирифт ки дуояшро тарк накунад. солҳо гузаштанд. вақте мардум ӯро бо саволҳои сахт месанҷиданд, ӯ танҳо мегуфт: аллоҳ беҳтар медонад. вақте шабҳо танҳо мемонд, бештар ибодат мекард. вақте дилаш мешикаст, қуръон мехонд. вақте аз интизорӣ хаста мешуд, ба худ мегуфт: парвардигори ман маро фаромӯш накардааст. ӯ медонист ки сабр танҳо хомӯш нишастан нест. сабр ин аст ки инсон дар вақти душворӣ ҳам ба Аллоҳ бадгумон нашавад. дар Қуръон омадааст: ҳамоно Аллоҳ бо собирон аст. ин ҷумла барои ӯ танҳо як оят набуд. ин такягоҳи зиндагии ӯ буд. аммо як рӯз имтиҳони дигар оғоз шуд. шавҳараш аз кор баргашт, вале чеҳрааш дигар буд. ӯ муддате хомӯш нишаст. зан пурсид: чӣ шудааст? шавҳараш гуфт: корамро аз даст додам. ин хабар барои оилае ки аллакай зиндагии осон надошт, хеле вазнин буд. пули хона кам шуд. хароҷот зиёд шуд. баъзеҳо гуфтанд: ҳоло ҳам фарзанд надоред, ҳад якқал зиндагии худро дуруст кунед. аммо зан ба шавҳараш гуфт: мо ду чиз дорем ки ҳеҷ кас аз мо гирифта наметавонад: имон ва умед. онҳо рӯзҳои сахтро якҷоя гузарониданд. баъзан дар хона ғизои кам мемонд. баъзан шавҳар то дергоҳ барои пайдо кардани кор мегашт. зан бошад ӯро бо сухани хуб пешвоз мегирифт. ҳатто вақте худаш чизе надошт, ба шавҳараш мегуфт: ноумед нашав. як шаб шавҳар аз ӯ пурсид: ту то ҳол барои фарзанд дуо мекунӣ? зан табассум кард: бале. ҳатто баъд аз ин қадар сол? бале. агар қабул нашавад чӣ? зан чанд лаҳза хомӯш монд ва гуфт: ман барои гирифтани чизе аз Аллоҳ танҳо дуо намекунам. ман барои наздик шудан ба ӯ дуо мекунам. шавҳараш дигар чизе нагуфт. он шаб ҳарду намоз хонданд. сипас зан дастонашро бардошт. ашк дар чашмонаш буд. аммо ин дафъа дуояш дигар буд. эй Аллоҳ, агар он чизе ки ман мехоҳам ба ман насиб нашуда бошад, қалбамро бо ризои худ пур кун. ва агар вақти он наздик бошад, маро пеш аз омадани неъмат ба шукргузорӣ омода кун. ӯ намедонист ки баъд аз ин шаб зиндагии онҳо оҳиста оҳиста тағйир хоҳад кард. ӯ намедонист ки баъзан Аллоҳ пеш аз додани неъмат инсонро бо сабр тарбия мекунад. ӯ танҳо медонист дуо карданро набояд тарк кард. ва ҳамин сабр буд ки
او را به روز بزرگی می رساند. روزی که هیچگاه فراموش نمی کرد. صبح یک روز عادی بود. زن مثل هر روز از خواب بیدار شد. نماز بامداد را ادا کرد و مدت بعد از نماز نشست. همه چیز آرام بود. او نمی‌دانست که در زندگی او واقعه نو آغاز شده است. چند روز گذشت. زن خود را دیگرگون حس می‌کرد. اول گمان کرد که از خستگی باشد. اما بعد نشانه‌های پیدا شدند که او را به اندیشه بردند. وقتی حقیقت را فهمید، چند لحظه به یک نقطه نگریست. در چشمانش اشک جمع شد. اما او فوراً به کسی خبر نداد. دو دستش را بر رویش گذاشت و با آوازی پست گفت: الحمدلله. سالهای انتظاری در یک لحظه از پیش چشمش گذشتند. همه شبهایی که گریه کرده بود، همه دعاهایی که پنهانی گفته بود، همه سخنهای سختی که شنیده بود، همه روزهایی که گمان میکرد دیگر امیدی نمانده است، همه‌اش پیش چشمش آمد. وقتی شوهرش از کار برگشت، زن به او گفت: یک خبر دارم. شوهر به چهره او نگریست. چی شده است؟ زن با اشک شادی گفت: شاید دعای ما جواب گرفته است. شوهر اول خاموش ماند. گویا باور کردن برایش دشوار بود. بعد هر دو گریه کردند. نه از غم، از شکر. آنها می دانستند که هنوز راه دراز است و هر چیز به اراده الله وابسته می باشد. از همین سبب آنها از حد زیاد به خود تکیه نکردند. آنها دعا کردن را ادامه دادند. اما زندگی باز آنها را سنجید. حامله‌داری آسان نگذشت. روزهای آمدند که زن خود را خیلی ضعیف حس می کرد. ترس به دلش می درآمد. اگر بعد از این همه انتظاری چیزی روی دهد چی؟ این فکرها او را عذاب می دادند. شوهرش همیشه می گفت: به الله توکل کن. یک شب حالش ناگهان وزنین شد. شوهرش او را به طبیب برد. پس از معاینه گفتند که باید احتیاطکار باشد. زن در راه به خانه خاموش بود. بعد گفت: من از مرگ نمی ترسم. من تنها می ترسم که این نعمت را از دست دهم. شوهرش گفت: ما نعمت را صاحب نمی شویم. ما تنها امانت داریم. این سخن او را آرام کرد. ماه‌ها گذشتند. نهایت روزی رسید که زن به بیمارخانه برده شد. ساعتها گذشتند. شوهرش بیرون انتظار بود. وقت خیلی سست می گذشت. بعد از مدتی طولانی صدای کودک به گوش رسید. شوهر سر بالا کرد. چشمانش پر از اشک شدند. آن صدا برای او تنها گریه کودک نبود. آن صدای انجام سالهای انتظاری بود. آن صدای جواب دعا بود. وقتی کودک را به مادر نزدیک کردند، زن به چهره خرد او نگریست. دستانش می لرزیدند. او کودک را به آغوش گرفت و گفت: ای پروردگار، من می دانستم که تو مرا می شنوی. اما در همان لحظه یک فکر دیگر به دلش آمد. چرا من سالهای زیاد انتظار شدم؟ جوابش را خودی دلش داد. شاید اگر این نعمت بر وقت می آمد، تو قدر آن را چنین نمی دانستی. زن فهمید که بعضا انسان تنها به نتیجه می نگرد، اما الله تمام راه را می داند. سالهای انتظاری او را دیگر کرده بودند. پیش از این او تنها فرزند می خواست. اکنون او می فهمید که بزرگترین نعمت تنها داشتن فرزند نیست. بزرگترین نعمت قلبی است که در وقت آزمایش الله را ترک نمی کند. بعد از چند روز زن به خانه برگشت. خانه همان خانه بود. دیوارها همان بودند. حیات همان بود. اما برای او همه چیز دیگر شده بود. گویا خانه‌ای که سالها خاموش بود، اکنون با یک آواز خرد زنده شده بود. او شبانه به کودک می نگریست
ва баъзан гирья мекард. На аз ғам, аз шукр. як шаб шавҳараш аз ӯ пурсид: ту аз чӣ гирья мекунӣ? зан гуфт: ман ба рӯзҳое фикр мекунам ки гумон мекардам Аллоҳ дуои маро намешунавад. акнун мефаҳмам ки ӯ ҳар як ашки маро медид. сипас гуфт: агар инсон баъд аз як дуо набояд фикр кунад ки парвардигораш ӯро фаромӯш кардааст. дар зиндагӣ ҳар неъмат вақти худро дорад. баъзе дарҳо зуд кушода мешаванд, баъзе дарҳо баъд аз солҳои зиёд. баъзе дуоҳо бо ҳамон чизе ки инсон мехоҳад ҷавоб мегиранд. баъзе дуоҳо ба шакли дигар ҷавоб мегиранд ва баъзе дуоҳо барои охират захира мешаванд. аз ҳамин сабаб паёмбар саллаллоҳу алайҳи васаллам фармудааст ки дуои банда то вақте ки шитоб накунад ва нагӯяд дуо кардам вале қабул нашуд, қабул мешавад. ҳикояи ин зан барои мо як дарси бузург дорад. сабр маънои онро надорад ки инсон ҳеҷ гоҳ гирья накунад. сабр маънои онро дорад ки ҳатто ҳангоми гирья кардан ҳам аз раҳмати Аллоҳ ноумед нашавад. шояд ту ҳам имрӯз чизеро интизор бошӣ. шояд солҳо дуо карда бошӣ. шояд фикр кунӣ ки дарҳои зиндагӣ барояд баста шудаанд. аммо фаромӯш накун, дари осмонро бо як ё Аллоҳ мекӯбанд, на бо ноумедӣ. шояд ҷавоб имрӯз набошад, шояд пагоҳ набошад, шояд баъд аз солҳо бошад. аммо вазифаи ту ин аст ки дуоро тарк накунӣ, гуноҳро тарк кунӣ, сабр кунӣ ва ба Аллоҳ некгумон бошӣ. зеро инсон танҳо як қисми ҳикояро мебинад, аммо Аллоҳ тамоми ҳикояро медонад. ва баъзан он чизе ки инсон онро дер шуд меномад, дар назди Аллоҳ вақти беҳтарин будааст. пас агар имрӯз ҷавоби дуоятро намебинӣ, гирья кун агар дилат мехоҳад, аммо таслим нашав. дастҳоятро ба осмон бардор ва бигӯ: эй парвардигор, ман намедонам кай, намедонам чӣ гуна, аммо ба ту бовар дорам. шояд ҳамин як ҷумла оғози мӯъҷизае бошад ки солҳо интизораш будӣ. дӯстони азиз, ба канали мо обуна шавед ва тугмачаи зангуларо пахш кунед. дастгирии доимии шумоён пешравии кори моён аст ва ба мо нерӯ мебахшад то қиссаҳои боз ҳам ибратноктарро барои шумо омода созем. ва дар охир биёед дуо кунем. худованди меҳрубону раҳмон ҳамаи мусофиронро дар ҳифзу ҳимояти хеш нигаҳ дошта, бо тани сиҳату хотири ҷамъ ба назди аҳли оила ба ватани азиз баргардонад. ба бародарону хоҳарони бефарзандамон фарзандони солиҳу солиҳа насиб гардонад ва ҳамаи қарздоронро аз бори қарз раҳо сохта баракату кушоиш ато фармояд. آمین یا رب العالمین.